就别不这的话有类似图素材对嘞么，明明那个 polygons 对的么的类似啥是搞不出的几种啊哇么，奥利你 polygons 对的么的嘛那我说jawab banyak last class ko ayu te su ha do ma mo polygons ali shit nga ma te smo oli ma ha nga oli new ma te le shi gi wai so li se so yu do ile be do ko mo po do ni mi ne ni problems ni ma ko joli ku bu su chai do nga wa mo ye wo ti ma ko ni yu te to ko quadrilaterals go ha nga ni ma ti ma ko ni pentagon go jo nga po do ni tu mo ko go ha do ma ni question ko ali bo be nga be find the angles measure x in the following figure to ko ni to ko gu ha duma figures ti mo te na su to ko x bu hanga x mo te ani je la be do mo ni ko gu ha ota ni ti ko ani kala ti x ko le ani kala te smo mo gi do ngo pu du ti ko te mo te ye ti mo te twins du le mo ye ti mo ko ni 60 degree 70 degree gu ha to ko x jo ha to ko le ani kala nga be ni to ko mo gu ha o la be ge to ko yu so anata duma ni yu janata duma to khani 90 degree julanga be do ash pudunga be tani titimawa ni straight line timanga puduni lo kala tani to khani 90 degree julo shingawa mu athamutai tili ko su jwa be do isuli do ti moni ka ti ma li go hanga ekka ti ma go ha do ti moni ko 90 degree nga wa be do athamuta jam ha o puduni to khani ani kai wa 90 degree kai wa o puduni ti ma te continue your solution ko gile Otani to go hadumani ali go hangabadani given here 60 degree plus 70 degree plus x plus 90 degree is equal to 360 degree akasanga bedani 360 akas bulanga bedani ek khokwa angle ajma talatani tilli ko jodo ajota tani 60 degree juanga bedo mo yusudwa last class ko umpodani timote khita fos mo ti chyo jodo ne 70 plus 90 mane ani kai wa bitani 60 220 degree olize labunga mo plus x adani is equal to 360 degree anatin mawani x is equal to 360 minus 220 ti mawati chagi dani minus 220 kai wa x ka value mani 360 minus 220 ka dani 140 degree orize labanga o boduni x ka value ani dola wa bidani ti kum ko ni ti ha lits degree orize labanga bedo mo o bodu ti mo te ni oligo wa je ti mo ni pentagon nga wa to ko gu ha duma ni x ti mo ni ti mo te ani je la ti angle ti ni mo te la ni je la bedo babunga mo o boduni ti mo te nans le mo to khani shits gu ha to khani ma gu ha to ko chu gu ha to khani ma gu ha ola be ti mo te ni yu oli anikala duma sa so ga nga ti mo ni linear pair ti nga wa linear pair be do ti mo ni alinga wa be de ni e chu ti chu nga su ti mo khani ani degree je la be do be nga ti ma ani degree je la nga be de ni 180 degree je la nga mo ti mo ni linear pair mo de ni 180 degree je la nga ona ti chu shi su jo da ti chu ni anikala nga be de ni ti mo de shi so ni ti ha ti so ta tia hits degree 180 degree do long po to timani teacher ni je nga be ni 110 timani linear pair oli benga mo po to ni ala timo te gnas te khwa chu chu ha te khwa ni je la nga be ni ti han su je la nga teacher ni 120 je la nga tin mo su timata ta ni 120 plus 60 degree is equal to 180 degree timo gu linear pair ti nga wa o poduni ti ko yu te gu ha duma ni yu su da dumi ti ko ashka wa we know that 120 degree plus x plus 30 degree plus x plus 110 degree is equal to 540 degree oli jonga pentagon tu khwa pentagon ti mo khwa ni ajma angle mata hola tani ti ngoma ta hola tani ngohalits oli je la nga mo ngohalits je la mo puduni 540 je la mo puduni to kong 540 ngani bu fa do oli nga mo puduni ti chima ajma khita ho smo 150
and then 260 only the lawa plus x to ko thima jo x to ko thima jo ni 1 to ko 1 jo to ko 1 jo ni 1 plus 1 ka ni 2x only ka 1 pu ni 540 degree 2x ma to ko buha 540 ma to ko buha 260 ma ti chogi tani minus 260 more degree or ka wa pu to ko ni ti mo de ni use ti 280 degree kalanga adani x obo the 2 multiplication jo pu ni ti chani to ko into jo ku chogi tani divide ko olgi anga ni ma ni ju ko on pu ni 280 में न्यू मानी बा होता नी 140 degree ओले कलांगा ओं पे तो नी x को ने अन्य से वाबी तो नी तो को 140 degree तो को 140 degree ओं पे तो नी 100 थिमा अजता था नी 540 ओले से लगा ओं पे तो नी थिमा होते नी 140 ओले का वाओ on pu ni to khwa mi yu te su ka do thi mo ne ni ma quadrilateral thi ma ko pentagon thi ma ko khu ko alisu angles ma go ha do te khwa na zo te smo oli su do wa oli ni ko bu ti sa yo le she oli su do just nga on pu ni next class ko go yo continue oli su ji do ile be do mo oli ni ni me bu ge ti khwa so na do nga wa ka shamo